bahindukire kandi aha program y'intu ngera kutera umuranga y'umuntu ine business ino buhereza boro kuhereza abantu nondangwa abantu bagumanye ija ya TV gamba nitwe kandi tukumanyisize ibyo rukora kandi program reba hindukire nebiriho burizo buri ya Sunday nimba kundi mumwe nabatakaje imisinga bakora burucumwe cyo kugira ngo utafero mwe bari kuba mu rugo mwe bari gutosha kubaho kandi umugobembe reka tugumize mu nje y'ibiti ejo kandi nesi yagiye uriya shati kine mwitsirzina iyo muri yahaguzana ikigambo fiyanse cyonga yamuganga umushira yabugana yamuganga sho yatwarate yambuza atwerete atoyinyishye yambye ati n'ikindi ko kandi twijakora tumwe tugiye turake bagamba atorwa ruganda ki atawukati ngwendo gwa ashwebwe myanya uriya ngo nyine kambye ati ndio mugurisha iyo numero ba ruganda tujya batiza okay kwa tukutiza wenje ntuzarubona bu Yatkare tkoreni ko wakire boti yatkare shobokanga byenza ndetse nshanayize kugamba ati munyanya za yukande sura akashebe kubita kabutuganje ati simani serious ndetwe bonyo kandi shambwe no bankashi ko ryo mukiro ukaterwa shoka katerwa shoka ataho nto twatangije ati nyoka fana muganga ubumani ngeri ya hotel to yaba staff
kiri aha program nebahindukire kandi aha program ejo ntongera kutera umuranga iyo umuntu yine business ino buhereza boro kuhereza abantu nondanga abantu bagumanye Ijaha TV gamba nitwe kandi tukumanyisize ibyo rukora reka tugumize mu mjenye twaje mu accident apa kagenda gera imari bajuna hanga kakugeza mbabazi okay kandi kitaka gambe ni mukazi w'umujunwa yes kama kanjura ko kariyeri nkajunwa mwaka kwa rukumi rwenda kinana mukaga kunarebera bishibona batatani bakatunjireka sore kinana mukaga okay kunarebere bakuru banje bafa hakafuna ni kurata kenfana amanya unanaga hafata yibwa akumuzika nona junior agera ati mbweshiwe wenkana feriro nabamukatata James Febe n'umugenzi Christine kandi abo bakaba bato hati naguma ngo mwishyomo weka n'agent uko biri bityo noneho nishikirize Yesu Kristo kumujunu wacu kandi andinzireje nkugambira kampani nishobora mu kanisa ya Kitara wishemwe nibakimanya ndi umukebezi okwe mazireyo imyaka 11 Kitaro okwe ndio compassion kwanyu ni passion committee ya group abo kwanyu ni mpurani ni shasha kungura abantu mashasha abo kwejo niyo calling yanje mwene ko kwetwa kwanje kujyo mukuyihamba abarwire abakuzara nkebyo alright so ryo murokore umukazi wo murokore mu gustayo murongo yego bambi so mbwene uruhono ugamba icyo kumanza wo kugera bishkuru abishkuru banuzere kuko bandi Kampala nimba dropping ayishumi mazo ngarikambiha niyo bana bampa mashita utokera mu mashita abana bachikureba baguruka bakugombisi munonga biza ntenda jaja bene we atwachi mbwenu bandetire gumanya namani myaka yaje kaga nebiri kugana bagera baye jaja you can jump jaja you are very good mbakira nambwe no bwahati bayo bajyangu no gakajya mbi hayo mbatwara ubukamba nabisangira yantu mukama naye baro watambira amaguru agane mukono even ka basize maso kukambwe no bona nyina bishukuru mukaga kunkani impurari nshemerwa ati dio ni ngambira karuga banti nyenda kureba bawe ishwera ni wendebe kandi aba maso okay so hatemera make wabino ukora wagamba mwami pe atongere sente akonda kamajaga Kampala naga hatiwe sente zawe zikazikora mu ntoki sente zanje nazo zikakora biki abo kuba nkangure imbazi yanje stockinga credit yanje stockinga yona eberije ndagureka yanje ngarikandagura nabo bana umwana akatambuka wakashanga ntine sente kandi bwana natata kuyafire abo kumureberera akansigira enju Kampala ntakiboneze ntajiteka murenge nabana bakunyamba bakumpa amageze enju zamuremba kuzukushi za boys kote nyuma zona nkazihenda nazihinda self contained unkatunge sente ziri kwija kunyamba umyaka nayombeka irirwaro kabanza kubirwaro yaba drug shop mbona tuyagarika yabirwaro diriye omumaduka aho mukiduka bariyeta Solomex Solomex Sinja drug shop ati Solomex kayigiriza medical clinic uragurira abantu babura muri bona imbaragura mbwenu kazi byomwe abana buri kuyija icyo kanchigambira bisha untomwana tarija akabura kutwara sente so nakora clinic yambarira nakora ne ya Kampala hato mwana abana banje abasikazi bakashomera kuno yantare wabeje ati nyine kintu za clinic nyine kana we abana ko babahumura batufiza bayazi kwasisi umwengera ntushimbanze steke mwirwaro nganzi bika kwa fize sente za fize ninkezi itaka tukazana waziriyaho wariyaho rukuminezbo birizagenda
hati kliniki yanjeje kini intasiyo yayo erenganire iyi na savinga nagura motoka nje yo kubanza ikiri motoka yakosa anahura nashemewe iyi abantu barwaroga kagataka bire mingi kati nayigura motoka nje yakosa motoka zone zimvugire ezukukira kazayigura mpereruka nikayijagura CRV CRV zo zikaze motoka zitakuhanga handema konkamwenu imakwemerera tinkushabiriza sente nyine kana kimani nampereza uba kubayinza imyaka yitu yone konkanka nkamushabiriza injira nawe nakimani ati abo kwanya tinkwe nambu mbendi yawo mutine sente yarengo musha tine sente nyingi konkati kwenda gumiraho hakiro musha kwa kuza kuri yakora umwazo yinukane n'imitwari 2 3 nyotinga ya sente kikurwanja kanegisa totarga ya sente okay so iwo kabozi bika muri ngo cyo twaramuka aha banka ukozi bikombintu uko bikota waheza kuri go mwenye nkazo mkirinike John Capital nkabanze teko mbanga kambi ko banka one time unako kubiko ka milioni 10 kandi bag tekandi mukazuiha munonga nabika nayaje na naziteko kwe omu treasury bill vezo mpama ganje ngbango natumu bazi kakora kani saving wa banka hatkan kuna teko banka emwe ushutu zabanje hati yeshanga nyigwire nka account sitani inda tom centenary inda nteko housing finance nteko DFC unityo bwana kwa kati kun byaje sente ne chendera nta kinga nasikaza housing finance na ndebyo hati bibize byo babe sakona ngona yukaza yo kure tibyangenderaje hati nashaone abana bani sawa uko yo kuteka kasente ka kakanyirayo uko ninka nanka yepi mu insurance okay tayakarenga di kagurana kandi tuyamagoba ginkuremereraho ana neskurugomba pansa na zonchenje gwenye shanga ngom tinkwetenga kushobora transport Kampala ni jana basi shanga umutoka kunu yamvuga wewe takize sigazo wanje no mucyaro webine motoka za 2 bampereza hemwe yabo mvuga nkukundi kwenda mutamuma shita gendi kwenda cyane ingenda bavuga gutya andeberire cy'abantu abo mazo nebere so umuntu uri kureba akakorata kubikiranyinsi yaningashi akatebekana sato kumura bueno ukumura yo mayine muhumere umwami wanje wakahumura konka wakajyango akakora yaraha hato bayine ejo z'abapandisa haine retirement package haine business yembwa takwenda kwehenda wena nayuka ashitama ashedejo ya kuhurarika business konkanyo we ukumura kwanje tukuruho au kwanje umushawo by'amagara tikwasa kumura sonshime kurumukanye akabazi akubwire bona nkate simnastare nibantera bakwebuza inshashanti imereki ngire abako bakamanyira CWF no chura Christian Women Fellowship kitara bakantorana kumushawa Mothers Union kitara ikantorana kumushawa bono baramwona ndio mushawa yo echo kumura tindu kimanya retirement package yanje ni yejo ni irwaro okay mbwe nikujyanto tunge kito hindura bise wanoza obeno ibika kwira byo mwine sentence kumara zakurya ngumuzima iyo tuzikumara konka zikamaraga niwo kushara okumarwa ukamanya utati yona nyemtwaro yanje ashatu izwani bya kumweka nukuza kumara ondijo wera asakwa na millions inkasinga kuko kubimanya kanyo hinde mazuru iyi so har habanza bari gushanga binemera mu eje yiti yarisharije hato umuntu ngo konka nawe nye ogwire mbuje kukanahumura hato gwa kabika muri nguki abo abamwe bindebira bikugamba ho nabo abamwe binemusiri yabo n'abahingi bahinga nanye ngwine umusiri ngwine guriyo kwifari harimo rutobo cyane bihimba ngubiya konkebyo
nibyo kurya bijya konka wowe hari abandi bagikora bingambira nabo bakora business zabo batonde bitoke ibintu nayo kabigezaho byandema urutoke rwakuremesa ki yabona atire mukandi bo abantu bo batunga mu kukiranyiko ekirhanga yamuhangiye bayine ekirhanga yamuhangiye bayine ibyo kandi abandi bine farming bine nyamisha zabo bine ki bwera umuntu abinagambira batanga ari akaziro grazing njyantu konka no manya ibyo kandi nabyo kambire ta yes tukatwine farm watata konka kandi tebye bintu ni raro myanya za kareto amaiko kagiriza ryokwe konka wa ine kokonde bani banabo mu bigere ngo bazomba koko butongo ngo bwafa kandi atende bangu kandi konka bakubasa ndi mbahamagezi ukore koko byoma kore cyakura ngo nkimu hope sinjo mu retirement uko nyine so retirement agikore bwanyuma yo kumura ninga zitandukanye no natandika kare kuko nakugambira clinic yakuno nkagitandika y'K2016 konka naguma ninjeta retirement package ndizi na kunagese bweni ijane kura akoko chetiri mu kumanya ngo bwire mbwija kufika no humura yego okay all right turahache kuzo mu cweka cyo kwendera mukatakarja hantu enda kubanza twamanya ko tungareje time woje twazuka we bari nonganyeresha time mwe ninjira ngo nkatu magaraganje turanyineresha time yowe tinka ururaga ngo nandiya unaba board tinkumanyica abantu bakweta board otyo hachiwe keeping busy burkanya kibaki hati ko kunagambira bishukuru wa keeping busy imirimo yanje ni keeping busy nka group bwari bwanje bwokwe group stationary bikes nikora exercise byanje ninkunda kushoma ibitabo ninkunda counseling abantu uriya nakutera uri hotel atanaenda kweto mushiki wanje yatinati ugambeho nawe undije atamakaganda kubi mbwenu nanyenda ngunyishe uncounseling ndito mucyara wanje ndenda bwanyu otuyambe ibyo nibyo ntahamu kandi bise hati ngeshaho isumuzo bustaruho imbasa kushanwa miskol zinka 30 kandi abantu bakutonga tubitu iwe sumwe bwene shawe isumu yanje terika una nyicirwe tu egumaho kandi umushaka cyemera yakikiriza ukati tergaho utaho nukora turangiza nikora okay kandi uko banje umunju inte kwa fructo kuno ntiye yebish shike bintereze biriya burkanya no shooting ne yibeta obsessive compulsive disorder nkureba nkeje shooting out kandi nabo think mine kuna kwasa kucheta kwa kuno noza n'umunju zabandi utanka kureba tubishi abancyo bwe batabiya kapteka yene bushiwe byabandi bikwata uki babutabo bwi need disorder okay kandi abana ababana bo kureba bampire good time akwa mbenu umwami wanje are reserved umutoro kwe kunamira na kundira kandi akunda TV West Radio West mureba ryabirango wembwena are self entertaining okay konkabo abana Susan Nkogo nakujya tunokora cyo ije kumuya ije nateka ije turya uzombukaye urya akirika kuteka motoka nabishukuru akutwaraza site murabira yo ko muzomu kuriya kapoko biba bityo nyikiriza tumureho tugaruka ya program ne bahindukire kandi aha program agent ongera kutera umuranga yo umuntu ine business bino buhereza boro kuhereza abantu nondangwa abantu bavumanye Ijaya TV gamba nitwe kandi tukumanyisize ibyo rukora reka tugumize mu njenye niko barabati ukibona kunuya kanyimwe baziyo ebire birthday umkamwana hatinyo kakuza ko ndankeberabo nkargana byo bugando uko suba uguhereza tuba turyaho some birthdays anniversary wedding anniversary zanje ibyo byo nanu babukunda Solomon ogwe akujya ati yo no mucyara katwanda kutora bantwa mamanyangu ninkunda junk akorahanga kinsasire tine shukari tine pressure so ni wenyeri junk no yerira nyeri chips bwawe ndia pizza
ibyo nabyo I ndiki see. hata chibodia ushira zimureta two kama minine kinkureba cyotine perfumes nistamu abo kwa bona abanyangu nizikunda shira kureta za perfumes undi jali tamasimo ndi when life is good Sure, life is good. umuto wabo nawe nubwo atanje gukora ku nkono orena arwana atikwe nangu nanye mbureke nahamami atumami nanye ndakuhereza Wakashitani mbamuhaningana bahama mwenga. nabone bamuhereza Okay. bamuhereza kuba kureta bakora shopping batwete ibyenyanja barita ki mami roko mutekereza nakunde ibyenyanja bamugurura ubuntu nishiko bari bato bakamuretera ikinaka cha choga mukiti haro bakaro queen na niba kiro kiti bakimuhereza ngo tudadi. Wow. Okay. Aho ndisho ko na mutabana wanje nakunda amasha burukanya nagurishe ishambwe nishaka mujati manya ati njyangu turikiraho umwana yanyiga abako nakunde sha ati dati kayanga amasha kuna mburza yaje tubona soro ato muntu amashama 12 kandi hatuwe ibi byamasati byakebyo abo kuba is not umuntu ukunda kuza out ninga kino bwaso ummagenyi tagenda kiro saika 12 we nabanagenda ati to bakobyenyi batukiri Muba mukiri. yego kuba ito tuchweza kandi we nakiri cyo takuweza bito ubona nana rundangwa zo mukaye akawira tabibi kukira Wanda kuzahera. Okay, so kuruno jang tarabire mushako ninka profession chendije wale na wasapo. yeje ina tunje ya counseling ejo nkajongera abo kubankareba ngo bishaho gutaro counseling nabo tubukora kandi ina ashomere counseling aho namanyire ngo abantu buzima betenga counseling. Best moment omagara gawe ni. Best moment omagara ganje no ikeyo yo ina bensheme bakabura ngunashebe naiza kusinko mwana yagwariye nari homa nyowe nkankunda abana kandi abantu bakabagira ngo niza kubengumba ngo kwa ninkunda abana kuba benshi ikikize kibepi cyawe kicyona mbwenu mpura nyenda kukishuna Mazo. mbishuna birambi geranta mbwenu bagira ngo ubwo nakunda abana konka nabashuna kutamuhereza abana mbwenu nkakunda abana nje ncyo nagiye umbuzazi so kuna benzara umwana yagwankari yamureba umwana ndara nindera Mazo. abo mwana ubu kigera ntushutine cyaza kumba shuti yakutunga naza kutunga koti date shi umwana mbwenu umwana mbere umwana mbwenu kusara kakunda kandi up to now birthday zawo ndachimanya mbwenu basakubanka pe shuke very expensive undisho mugurire nkechi nkakunda abana to the extent ngo bari bashije bakuru bini bari banka abana Mazo. so best time yanje ekeri naiza kuzara Okay. But worst moment in your life rukabahuri yari zoberi rumwe. izoberi rumwe was time unatandikire konkambo ni bena bukagendera hamwe abazira bo kubatangiye kugenda amanyatati byabakari kandi umugurusiro yahereye yaguma kukwera munywani wanje ubire bona mshaka mpa time abona jati uko murebe namujanja namaru kunkati namaziro akubanka jirigambira abakansara abagenzi banje Tom Gurusari nagenda konka kuriki that was the worst time Tom Gurusari nagenda banja ngo hati ntari yo mukoma yamara mukashatu miesa shatu sore banja ngo hati weje no gambe dawe tabakoma n'abakuru hato yo nombona ngo nisango yatanga kutunga bed sores iro kumsiwe umujyote nakurekura aho kwankana za kutabuka umutwe ukanya kani tekateka mutadabandi yangu yafu yakura Tom Kazuyo yakura tabahara unashecyo ndakiki twaranta chikantegenza konka kuna misharo bajunachi mugambira kuna iza niruka uko numbusho wanje bona nyowe tinkareba gumuntu nakaba ejo moment hanga kamanya ngo ejo nyowe tinkujibasa nyuda yinkoro mu marwaro nagerante abo kumuzara sab capital yo mnongo nako umukasi yafanazara it's your fault kwebagira is management so nyowe umunasi kuri abende w'umuntu kandi umuzasa banje ubona tinda tungiye bikutinsa bitkurekana kati bitati ibyo kuzarisa nimpanye ndagure konko cyaraje mukebere azo muhirwaro tinchi kunda kubazasa ninkunda counseling ati niyo ndukunda so je time kabambi kani mureba nagenda
nani namukwasa munyanyazi ku Michael namjya nti Michael n'umucyara we mutararga na munani yamunyonyiwe yabo kwa kayatungire mucyaro ndisho yagiswe bama wito kuba fi uyabe na etanya munyonyiwe tunabasikirogo konka buri zo besumeketa hakunuri etaha yo ni interand kuri ya ni interand tati ni mwenda kinyohereza ukushobi yanje ati tunashoteri zeyi totacheza icyo kintu cyankangire minonga najya so time comes umuntu abantu bagenda n'abakuru bari yaboko kuri muri shooting hatogo bari yakwe bagenze naje ko bari yanangumya uko kwe baje tatu mama yagenda yatumukuru baraturanga mbona kana maka iwaze nacho psychologist iwaze nacho nimbo so ukariya hora ifu ukagira yota nani kabaho mwishiki naye yagara ataha resort nyowe kanje dansa hondeba kanansi umwivininge mino mekaya bayawe huire jwara ntawoka makeup kanje nikora hoje kandi uko yakunda nje nashitama a reception deba nasu nonde kinyende ki ntakajunurwe nyoye bechupanke ya bia ko kankanta kadense ke chupi ibiri endongo tubunonga ko kanka kundendo muza family gathering kantu katwine nyingi hata onkani basa kuzina bishisha kandi bakuzina munonga nekshaha baza ihano ni kwibare kirwo kunda munonga kuchera gandi ababare hati mweno riba hati ni kunda munonga aga Judith babiriye kunda munonga kandi bo nebuga kubaga gandi nkagaba kamiliyoni ndonda mu icyo shobora kakunda pisha mkongwire hati ni mukunda nkakunda Mary asimwe hati nakweno kumshejeje neyonka tips zo kunze banje tuba imbasa kushitama mpani kibisho ako tips nyine bibiri 200 tips za mukunzi wa music yes kankunda ba abo aziba Bonnie M abo bona bwenye ni kunda music ni kaiva fumuchemwe ningashe mushorongo ba bibiri ugukunda mwango kugarama ile fumu y'abanyankore ningashe cyahandicyo nyine Isaya 5:15 hariho cyo kubanza kandi kinkora ako tinkarebere cyo kubanza nendo araterambasisa niyo byone bindabire mutubibasa nama kandi nagote gampenzi abo kwa taro cyo kubanza ikintu icyese ikindi turimuka kuturwanza ikindi umji kandi uri incwero rubanje we rusinga kandi kinje abancweriye manja no bosinga umuoro umshorongo ngo gukora kejesha hakuwa kugaruka ronko muntu n'ikintu cyo kwifuza umagaraga w'icyo utakozire cyo wakwasa kutandikira tikiro yona nkabukora kandi ibiroto byo byona byakiriye yego ninkamizano cyo wakunda kuzana swimming na hata no swimming yes piti mwanza kuzana kawanga ukaba umwana we swimming dancing kandi nabo bwenu ndabona bakimanya nkatike mugende kandi mameneje bandi coding anyorira abana babinja roba babarambanje mwena ngo akaza Dubai mwana wanje Alan umwana ogwe ko aje kumira tumwena hati kandi icyeshogorere kiho ukazina amazina nka recording nuko kwe mazuma kandi unatunge namba yawe kanoja kundi hatu watsa status noja kunshanga n'amazina ganje buzuma abo ko yoni kumpo sinje nyowe ndio muntu utakunda kutongana stress free kandi bwene chinyanga no kuntongana muntu yataho umwaga impura namwanga impura ko ntunga ingeza ko kwavoiding obo muntu akwanyo umwaga no gundwaza korwa barugire umagara genseji kwizina kiriyo kwenzire kuri Kenyuma ingashe kibeta legacy yanje anubishaho tubishaho ngendango bashaho mpurengu ngo abashaho bwene baragurira abantu abo kwa hindi webona izina mshawura kahama nambone njatu waje oti
hariho abantu bakubuza yenyewe ndi mara akazi ati niwe mushaho iyo bushaho kankwata nyenda ngo nkiri wabo nkiri rugumeho abana abo bari maintaining rugumeho ragurira abantu uba baripangisa uba bakora kikonkiri wabo byanjye rugumeho turukhendera ebigambo byo byamuheru obuhabuzi rukuhereza abagumira TV mbakorera obuhabuzi bunakubasha kubahereza icyo kubanza ni nkunda ngo abantu bona ko atine buri muntu nayetenga counseling buri muntu nayetenga kuhumurizwa babantu kandi bakitwara ngo kuhumurizwa nuko muriro wa AIDS konko kuhumurizwa no kwaburiyo no kwabato no kwabakuru ukira mnonga nyambo nyine natunganka abana bato abo adolescents ni kundo kuhumuriza abantu abato abo kubabona ubaganda kibagamba bakicenga umuntu mukuru waza kumuhenda koroba kureke cyamanyirire na mino garuguru konki eventually bambe nawe nayiga aho kwa kuza kwijo wawe nabayeremereye ikunda mnonga kandi ekinkwenda ngo abantu bamanye bashime kumanya rahanga nkareba ngo umusomo utakumanya rahanga no shishobiri nebo akutunge birukwingana ki yo kureba batakumara wetu bakumanya rahanga wano manya rahanga ino kwa kumuriza akakugiye techo ncecho konka batakumanya rahanga natunge kina ndayongera ukiriya nayo ngwa n'ubutamarwa no baburi bwinji konka we ni mnywani wawe nubwo Yesu Kristo uri kugambira ubusasi bwawe nce damba wana abantu bine kumanya rahanga nambo nukunde kanisa wana umbuzo tubishi sente nyowe sente bajya ngweji nyenda ngube nahireyo abangere hanga kandi kindi indagambira abantu mwene kumanya ngo hariyo killer diseases ezibari kweta psychosomatic ezo nezitu eza psychologist kwatirine isquatirine no kwakura umuntu ngo ubiteka teko byakurwaza kandi ukashasha kwenyini abantu bine kukibango stress nerwaza pressure nerwaza sukari nerwaza umutima nangwe nerwaza na kansa hatunye kiko abantu mageza kubahereza no gubana bakebeza sukari na pressure bokweza mukira diseases silent zigamba uburi yawo noshekana bareba gogwe bamuru bwenye cyo ncyoko mageza kuhereza abantu bagwe bakebeza sukari na pressure ngiteka kandi wabo urwiro no kota kubiyehura barekera ukore bakweta self medication abantu barekera ukweragura abo kubushoto barabishumira babisigira abo babishumira nyonye na kwasire sukari yibanye akata kuja kumangu niyo kari biza na mbazi ya malaria kanyize kunu yakuzika jaji karokora nambara yo bwire akwa kari myabzari wanje bwenu kusagarwe kashangu mshija huirimo iki ukana birebe myaka yitu najante ngaha kachebere sukari akwe byo nabyo n'umuke byo mambyini namukebere kashangeria yiko uko yamanyira ati sukari ndakana shasha amaguru nakwata gout bwenu ubushaho bona no kuchebeza kandi abana banje bakimanya kabajya tarhundu aranje ukakwa kasenyiga ndayo nendwa basa kuteta senyiga iri nimoni ngenzi wanje hari ha program nziza tweneraho kandi ubwo niwe yinjira n'ito umukuru Businje Sorome umuhereza n'umushaho mukuru kandi oreno uhavuye yanatugambira uku rero kweragura tuturubashaho bwene wana mango yino ako kaze ko kweragura kiterwa umutwe kweragura self medication eshayo nanongero wakaba so yatwabura kuzo mu irwaro kandi ntekateka ngo ubwo no muzigo abantu binje mwana inashimira mnongo kugira ngo gumira ha program reba hindukire ko yitwa tandisha mpaka nicaha program iriho urizo ya Sunday shani nazo ciro igarwa muri wa kabiri mu kaga guyangwe kandi ntwatayisa abantu barunji nkuko wa mureba so nyikiriza twendera hano betwa mujuni nyine Emmanuel Mucyunguzi Gerard Katsabe Prevence Akampura program reba hindukire kandi tukutayisa abantu kaba yakubera uburizo ya Sunday shani nazo ciro imbere ze birunji byonka ntarugwa